Sanibonani wemabhinqa ngiyanjani kanza kwethu president wenu lo uNgizwe umlando kamkhulu uNtombi Zimdabana zamqoba ngoba zimthanda ivumavumane evunyelwe wasemele ngoba ngishopha wami uyivumile namhlanje ke umhla ka15 kuDisemba iholiday esalinikeza uRamaphosa uqale ngokududuza iindustry yonke ngiphinde futhi ngicizelele ukuthi nganza kwethu sibhlungu ukuthi ke kuhambe intokazi uZahara uyaziwa ukuthi intokazi yase-Eastern Cape yafika ngonyaka 2011 ngo-August yakhipha ke ihit yayo uloliwe eyayidlala zonke indawo namanje ke sithi kuhamba kahle ntombi siyazi ukuthi nawe yazi ukuthi uzalwe ezolweni njani uzalwe ezolweni unga-appreciate elikwazi ukungcwaba kuphela elikwazi ukusukuma kuphela uma bathiwa kuyangcwatshwa ke ngane zakwethu manje ke ngiyagcizelela ke ukuthi angazi ukuthi kuyoze kufonjani kuyimasiba nesifundo especially umuntu wesifazane ke la eSouth Africa ubukeleka phansi kakhulu ekwi-industry bacindezelekile ngawo yonke indlela leyo nto leyo icala elikhulu kakhulu kanza kwethu ngithi ke umndeni ududuzeke nami sifihlwa intokazi esengathi engafihlwa kahle futhi bakwethu ngoba ukude Eastern Cape ngane zakwethu ukude Eastern Cape bese ngiphinde ke futhi ke ngigcizelela ukuthi uthini lokho thini wele njalo nisikhakhana angiphaphelwa mina angiphaphelwa nje angiphapheli nje wena mfibinga ungangilothi angiphapheli angiphaphela nje